kuyo uNkulunkulu izesontweni isimo singavumi. It is because yile position asiphe yona. Ayikuthi nathi izimo zisifikele siza la esontweni every Sunday. Eyami testimony na incane. Umsebenzi oyenzayo nokungalala amalanga amakhulu. Amaningi amalanga. Ukuthi usebenza Monday. Sometimes if you have a shift amatsala Friday, Saturday, Sunday. Ngesinye isikhathi ngishaya imoto ngisuke la ngisebenze Friday, Saturday mangishaya sengiyosebenza kwenye indawo. Ukuthi is out of the province. But there is no single day manje ngibe late esontweni because I understand ukuthi position yami yokuthi ivikeleke ngithola izimo zethu ziyafika nasendleleni phakathi okuthola ulokushaya imoto but uNkulunkulu ungivikela njalo. You know why? Uyazi ukuthi ngiyendaweni yakhe namandla angisuki ku-position izimo masifika kodwa ngihlala kuye ngabe umuntu ola ethuvayini asibusiseki because of yini but because of i-position. Asisuki ku-position because of izimo bazalwane sihlala ku-position ukuthi uma kungavumi uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo la namhlanje. Uthi mntwana sekhaya uthi kubo bonke ubunzima ohleli kubo don't stop praying. There is power kule position yakho. Angeke uNkulunkulu akufake kuleso simo lesangakho. So kule position kungaba nzima emsebenzini, ngaba nzima emishadweni ezikolweni, kodwa hlala kuJesu mntwana sekhaya. Ukhona ukuphila sithi bathi sithi uyaphila ngokuthi yena umhlengi wethu uNkulunkulu thina masibizwa uyasabela uyigcwala lapha nathi uJehova igama lakhe uthina mayede zulu lemfihlakalo uthi akekho ofana nawe usazokudulisa ngokuthi ku-position yakho ila uvikela ngakho. If you can understand ukuthi izitho zingakanani empilweni yakho abangakufuni ukubona la ukhona bathi umuntu who has the full load angakuzondela abe jealous for islice soda. So ubunzima odlula kubo mntwana sekhaya just understand that le iyodwa ungasuka ku-position wasuka ku-position okukuJesu into zakho zoba worse. So isithi asifuni ukuthi sisuke thina ku-position ukuthi sizokhona ukusisiza umoya kodwa ngeke namhlanje sisuke ku-position. Angazi ukuthi ngikhuluma nabo bantu today abathi Jesu ngeke sisuke kuwe izimo zikhona izimo zingekho wena usaseyinkosi nomsindisi uthi hlala mntwana sekhaya ku-position inamandla lento yokuhlala ku-position wasuka ku-position yakho mntwana sekhaya. Izwi namhlanje noma bangakubuza endleleni uthi uJesu uthi namhlanje uNkulunkulu hlala kuleyo position. Isimo namanje umuntu mawusuka ufike endlini singahambi kahle akusho ukuthi give up kodwa ihlala ku-position umtshela namhlanje ukuthi uzohlala ku-position ngoba inamandla lento yokuhlala ku-position yakho. Sidlula ezimeni ezinzima kodwa njalo siyanqoba sinqobisa because sihleli ku-position. Into ngesinye isikhathi eyenzakalayo ngasho ngathi uJesu ufana nemoto. Imoto kanje manje mawuphethe imithwalo what is happening uthatha imithwalo wakho uyifaka emotweni then uyarelax. So ingakhathi all those who are married money come to me and I will give you rest. So mntana sekhaya hlalani kuJesu nimnikezeni konke and the most important thing don't leave the position yakho because isitha once wasuka ku-position yila sukufuna khona and lesinokustrike abantu sit. So into ngishoyo ngithi mina today singasukini ku-position yethu ngokuthi yena uJehova uthembakele isina noma singasathembekelanga kuye kodwa into ebalulekile masihlaleni kuye ngoba ukuhlala kuye kunokuphila okuphakathi. Haleluya bazalwane. Angazi ukuthi abobana abazwile izwi namhlanje ukuthi uhlala kuphi lithi uhlala kuphi namhlanje bazalwane. Angazi ukuthi ulema liphuthu to the right people lithi uhlala kuphi ku-position yakho ila into zakho zikhona uNkulunkulu ngeke akutheste ngento engeke akuphumelelise ngayo. Ngisho naye uMoses njengoba sesibona amanzi amakhulu wakhulela
uhlala kuphi emanzini kuposition bonke ubunzima odlula kubo yikona leyo ophumelela khona so uhlala mntwana sekhaya sokushaya left and right kodwa uthi awusuki kuphi kodwa inamandla lento yokuhlala kuposition sibonga bazalwane sivale lapho amen